Ernestina Kunadu Obuakwa Micro. Oye complainants accused Amponsa Emmanuel in fancy and onu sujina mu. Or day in court. Mami, uba mi show isua. Me wo Bible, Quran. E be focus ya snap anybody ya pede. Man pa chompe Bible. Ko ya sorry. Me ba chompe kwa sorry. O kwa sorry. Me kwa sorry man. Me so ko ya sorry. Me kwa Emmanuel Evangelism Prayer Ministry. Yo, e mo prayer. Pa chobodi eye me. Me ba cho eye me Ernestina Konadu. Hey, abi je ya le o shemu enu aso abejo he mani wa so sidi sa abrozo ntira ye jina court o day in court yes we on so mo peme abi je no se jina court yes we medase obapa wakai de na chese atia don ko se piki malady starting woman kadia yenko yenim ne idadaka ai active o my ade o me na hete me choma de breaking intina advert ma because natural oh me what you don share me call for so atade no afata mami bodi aya me pacho aya me Ernestina Konadu kra me Bible me kra me Bible sa sema me be kan trodo minitro onyame boa me oda fa Bible le to ma me pacho na me hia adwuma na Sofo Emmanuel Amponsa edru me pacho wa ya Sofo na soli ni di Emmanuel Evangelism Prayer Ministry ewe adwama eho ne ya asole no let's we Sofo me pacho we Sofo maami mo me pacho emmo me pacho me ne tim fancy na me kunu mre kakra ni osole ya wona me de ntokwa me nwa ubiem me pacho ma me nwa ubiem adenti a o maami nti na mse me maami nti maami ayedai ma asem de ko dan ya asole mpanyimfo atena so 3 times still Sofo ne so wonwa me o kan in some Bible e kan altar we gina so say o kwase obewa me ana oboa adai dia na asi wo ye me dia menya ne boni bia na emmo me maami nti wonti me nwa me ada wade no maami ehwen wom ana wo de fie nsem kɔ man pa cho me fa fie nsem nkɔ ho na dia na be mena kasa wo maami nti wonwale o wa me foforo ne ati adidwama enti honom no na minua machiri ma mienu o se minua na kofa na o ye garamse wa adidwama honom Osofo no me pa chan ma eye gadamse me pa chan ma na wo se wo de ni tu da bia nyuyo ma wo se wo de na dwuma yefo workers ni tools ama minua say onfa nkogu fie sometimes woni minua na na eye machiri ma mienu ye be ma ti minua ndi kogu fie no na wo de ko ye adwuma wo baabi to de ko ye adwuma wo baabi ne ma ni bi July na mi kunu ye se wo gene ne ma workers ne so muji omu ne ma ntino mi kunu so yale woni ska bi wo de betua workers for de ka ne ma ne nyina abo ne ye 350 3.5 nti wo de ko to me ma mi anim se ne ba no afa ne ne ma atonto wo gene ne ma ne so amfa ma wo di police ba chi minua no timba tan wo so te sa no nya ya muhie na okopa ebosia no de bre mi kunu to de ba na mi kunu yale na ne nan to ba na mse ma mi kunu wo de mo ne papa ne baaye na wo se da bi mo ni ho de mi ngure nto de fre wo kunu ma me na me fre mi kunu baaye so na ya asore baba ko so aba mi kunu ha wo ba be hwe no to ba na wo se eja usika na wo se wo gin enu nie na emom no oba uyile baje me ho no musika bi 40 cedis so aje 3.5 dia me so meji ukum me pa tie film me ma me so wo tie film me kunu 3.5 na waje no na esa ukum kobo obesia wo ma me na me call me ma me ho no kobo obesia ekwaje se iska no na ma me wo na abeje ya ukum ho na eso obeje no ma ka say enti abasa na ma oba ne me ahokyira aba no mabeje wo ho no 40 cedis enti we die me slow mama hu die ntokwa me kunu ne me maame we ka no we aka e ma de nta wanta wa beda ye ntam na mintimi nko me maame ho no
nti ba saa no me dimpanyifo me ka kire me nanam mam nanam frɛ me kwetena obey wonti ne mage yi ne hwunwe yen enkra no mo papa enye ne so mo ba ha de o mo so mo kire nti ma me nana efrɛ nti na ayese na ma me ne me maame ntem no men ti kan ko me maame honom eba entokwako no ani me kunu ba kun ye nti me nana mo frɛ ye krom me yekosi esi asem masundwie ba ba so na me kunu ne me maame mo ne me papa mo ntem de na hongo na ye ntokwa ti ba za me kunu me yetu kwatena mfensi ti ekwatena mfensi no ma afi me kunu hyenimu sa wo maame so mpena wade ne so na maame ka se mpene so ma dinti ma me maame abi je mo meje asiwi number ne frɛ no na asem ne hubo nti ba sa no wose me bone me kunu me mata me kunachi o maame me pa chan nti ba sa na me maame aye manso me kunu susu timi kofie hokodidi maame atem osofo ma ade waja nyame djuma ne ma ne ya me no kasakro ye nyame djuma no wo ya mpabo ya so ni nipa wo first ne nipa wo mba se de ma nipa na so ate o ka be ne mododo be se first ne number 40 by ne se ne nam problem ne ba ye no ma me magya ya so le no it is of maame kra wonko maame nko o kan ho wantu no odi me maame atem ene galam say o koba no abi je mo magya ase no ase red card no kra be hinya ne no ma ne afrem o koba no anya ska ana maame befuo o ye nyame djuma no san ye edi gala ne ka ho ma nti basa o maame befuo na maame te honom ana was yesole mikwa adwuma minyeska mafofo nyina nyeska na wote wo hwe o maame na ngo didi o maame ato no maame nkoko na papa ukrompa wo ya be ma no so wo do maame na me oba me ngo didi maame atem mintimi ngo didi maame se wa nyeska nti se ngo didi maame atem nti firi honom na ho kire nti wose mintimi ngwa obiem a mintimi ngwa obiem ne wo te ya wo baako ya wo mienu ni me baye wo hye chi no to so me nsama afi de mi kunu soro ne mentokwa o kwa se 20 cities no yi ato ho me kwa ka papa ska yi nsu wini twasili ma o sofi ma o bi na no ni twasili o kwa me kwa ka wotimi to hye me so wan hwe ya mebo ma metete ho na dako wotimi hwim ko bia week adom prana ma ogel ma me court no aba no de ombi ahome kokko na wugu ni kire se bibi ho mo twempena ma ene ya asole ba kwa ba ya na ge ne ti ba bia first no e guarantee nsu akura e fla ho dofe ge ne fla na makezia enti mi kura de na minim ge no na kwa ya adwuma wo honom obe no se mama makwanya yele wo dofu ba bia me ya adwuma na me wuku na bebo wa mane ai me ya me ni di agro se mewa na me wo yele no se o di ekusasi ni ye nchila wade ye ntoso na me se papa wa gudie bi o ho enye enipa no woni ni kunu ene ba obe galam sei no mo o ma wo mie na be mo na sesa nkura na kwesilim enti wono wote ha sei ni bi obe na adwunso opekunu enti wo kasa asem ni tu ni tirima a papa enye na wagudie bi o ha wudi enye no so me di agro na medie na me kokro no anu adwane ma ono ane senso ma mi dwale ma ye mi won fensi papa ye asole Saturday ye pon ba ya no okọ Friday numre no oba ho ne ge ne ho no ama tena kula na se ho nyina ne kunsu se mi kunu ne ge na etwempena emo mu fra ge ne kunu wo eslem ama boy ni timi send mi kunu message fake pastor so for kan so for woni ni huni so for kohwini waje me yela boso wo etina sa makezi anu kunu ne twempena enti bisa mi kuna na wahu ora twen na ode keka mi bisa mi kuna kwase akeka mi kunu so wonde enya ne hwe no na wonu adwane ma ne keke ma mate afedi etete was still mi kunu so ntimi nwa me no afle na aso m dekin e fle ne dekin antwi dekin bra obaya dekin asmam de betu en peso di adanse he ma me nya de se metimi awale mama biem ahokyere ne dooso na no na menti ase no waya wo ho ade ankasa waya me ho ade ma onka wa mienu na hyewi wose ahokyere ne se wo waye de ahokyere okwa adwuma wonya bi obewa mintina wose bibi wo na wo ye nana ma da bi mama tie
osofo yire sofo maame Bible say ye wiase ye krata e wiase kenkan ye kawo na sesa asole bade na waresem e ba obetu anim na wasiesie ye kobra wu obeso ampafe adenti na osofo maame edru TV so se wukun eye usei bibi wo ho eye den na dru stage ha wo ye den entumi mase da kropena papa na tinkensen se be ma no kra na sabi ni subanya na watinkensen se me nwale biem afi osofo pon mu a edi twasre tamu adaya ni nyina ne se wose me maame ne be kon ye no me maame so ayi ni se flower de no so awhoro de nsa omfa wale no hu biem ti se ba oba ye no oba pa de na pese ye boa o me ba cho ni nyina ne se enen enra ni 3 weeks me kunu ne ge no aba abebome na me ni kunu ni tim ama kezi ano ma na wo da so ti awade no me da so ti awade no woni wuku ti fie ba ni me kunu ti fie ba ko ayehu enumre bradam wo me ni kunu wodam me kunu manu adwane krampa me na dia me na adwale awie anadwo ne kran so ne wo da ma be 1.5 year papa ne me na one wo nada me wo me be 1.5 ni ma wa na fi debi edura numra odwale o se me ko park so me ko school ma ko bompai na ne nko ma enkra no omo yanketenkete we ka ho me na ya ko park so ampa ma debia school park ne kra no mo bodawle se school mu ye hi obi a ho so bebo mpaye enso nde gangali o so bejina wonde o so bejina ho ma ti roma fo akokodrufo enya agro o so beje odwale enso otokola na obefama abrada adwudwa obekọ park no goda wo kokra akra ketu edi su di nachi obonu atwi afa akra so no okọ first wo kwa ahomache 4 no abobo flame phones ma so lebe bie ni gate afi kra de oba asa ma afi kra de okọ de asese de okọ a oflan efia numle 8 a ahoma anopa 6 7 no aba wajina park ne so amade achi wajina park ne so amade achi ma gen na ga ne to odofe wa player ma ga na be ha dan won tensele o flintensa na ko mfenti enti they say no dia na si enti say ma esi wo so ntimi ngwan bi mu wode me ko mabusuafo so nkofa o maame no papa momla bebu sumi miensani o mu ya asantefo bebu sumi miensani ma o maame na ama na busua ama ebi kro meka se bia abusua meslamu asama me kan me twesan da bi ti de bia won pe maame nko no na one ga ne ya akwan ga ne ba benada na numre oba ne wodem ai mama be busa wasem na mse ada ama ade na ogumani mu asoso no afafon na wo ye ko e wadudwama se awade ni wagyae wa hohoro wonsa na de awade ne sa ga no ma na mini wukunu twempa na mse ama hwa na ka kire mi nka ni pakro nkire na mzo nka ni pakro nkire me de ama mso me nka ahwe na woni mate ma mate afa ni mikunu me mfa nya asem emfensi nyina atene woza wo twempa na atene ma ba bia dudwama nyina ntime me de me nka ahwe na ne ka walija ya kura mikunu na su wagya me de bi wose magya ho abo ho so ntina mse wo me mpewa a wo nko da so simi so ama hwe ka wa na hye me ne ma na gu ho no ma me kaza na mikunu asole me dwale abantuma bomi mu mikunu ka me mene atimu paso na serpent me hye ntuma na bu opa mani yifire me ebeduru mi sisi o ye lucky enti mikunu ba unu fudie ba epie me pa chama mikunu bo me papa enti na akura ade wo bu nyina no ayire ntuma no kanye sanke ho no pa ma ehunte ho ma ni nyina na ga ne wodam ho no ehwe obo me mpa ne so san atwe me hwefo mo bo me na ma kezi anu wodam na ma ne kezi anu wodam ho e ma efiewura ma mpanyina me ni tifi oti dede no odim ni ka be wura adem ma me ne be pata me amnya akwan freedom oduru valanda ma me ni dimachi na me kuna pia ma me na hwe ho no asa be to ahye valanda so na me tiri nwi gu so atwe me tiri nwi abomani so mani su da mo jamba mabusu be 4 days na mtimi mpie ma chi nyina bia da mo jamba o mutwa atofon so wa fama ma na mnim se na ne be cancer mtima mfa sa afon na ama enti sentoma bomu na ya bo ampa ne fiba ha mathematics ya no odene ko se de ya wini yemopo sa o de ya sane tu ukashe anti aya naga na me pesa me ho bepa nti na girl na nka wo kura no ma sebe otwe enti o to ame abonte ho
bo me papa e ma memo mu ofi o ne be patae sofo no ma panyini na wodom meje metran to ka kire maame ne say maame wase mama Kate ya me dance ni mama wo sofo o gina puppet wo nye sada wo sofo yi ma meji uti agire metie wodi so shefa ye mu ya bo shema ajinya me wo ye barbecue in the park ye ko London come on 24th August enya sem ketwa we are donko Northampton one year did you make the fountain NN6 9 Bailing Aquarium Park and so ne kwasem one year kwagie ni boshema munhia Adasa where we in America lot 2024 2025 people no pen oso be hu ne ma nyina achi na wodi America lot ho ni Travis wajewo unchaka tickets edi wako kodu adwuma ba bia wo beda ne bibia 2 months asan wasta se wuchie sika wow 0247 na inkudide ewo America 8 Lawson Beverages delay man capsules nunumbi na be maginem ne mane hia hoden energy ka hoen ekoko pepebi ne wanyo nso ankotiemo be ma delay man capsules Dr. Lawson ba achamfo ba ma ya nwane ospana code no hi wachibra mu atia kotodwe akoa wonsei ekwa enyina so ye nipa cha okoho ekuratu ye funwi emiye huda ko na achamfo ba nya hodwuma papa yi wabi o oni abrofo na ye dwuma 004 edusa herbal and medical madansie nie mami osi benum adusa na enye adansie na we mpewe na apede koko endi hanipo utaka mo na koko tia woto etisi woni ho malahe ene de enum na wia ani malaria ebedwane o edusa ointment ka won ko pepe bi nom edusa natural spice drink eno ne enum na wia ne anwumle no ne kwase 0500 110 115 madansie ni yewo komase eye magazine macro inside go filling station ewo ye be ko Canada me ko express group o na de mi ko yo etimesira woni passport woni visa usi kanso be bia be danye yi be kam ho na ye ko Canada na UK ni nkudi me time baby na no mai malaria dem woni padua na malaria nwane ene de tu nsanwansa wadwiba krosa nampole ona ho bon toto 0244 417 Leicester Ghana amoasie yi me se oba bie ye bia dabi ya sanitary pad extra long oyo ba bra me woto bito any overflow any mint ebo pepe na sope no so ye mo bi na emfemfa no oba wase ye hwamwa bra na mo bi nto a bishop apemprade 70 ye de gumman kokko ekrom omunsa enu omusi sinam si eye gold mensa afa kase ne bonso eye silver ni gold na uyi 4 series ni 5 series ya utimi tobi uye be makoto mo ayire kokoto bi ne koton na ebebo grow fine num ne grow fine sofo yi wonum bi eti sofo num grow fine na on grow fine na wo mo ne yire sa wawo na wo ho atro yi eye mo jedro usiu da sisi wo dwim waya de na ho nipaduanim bebe ya de hia ne ma obanya hepse kwa e matinka oba no a atinka digital advance eye grow fine 0244596532 faith homeopathic enron kitwa prophetess pebi Elizabeth otechremanase ne betu woni yade na ko ebema wonsa na akwa wano na chinchin no wo be gira wona so mami prophetess wa be dodo so america na ko ho enfa yade entrafie na babre meso ko ho na mo nipadua no mama faith 583 enron kitwa Ghana growth pejumaye ababawa 35 years pejumaye pejumaye fafo no enu pipa 75 bj pacho wanya papa sofa aso yo yankwa homa ne so enya maame no papa sofa de sasa abre ogire mu ya sorenti odimpaye dame ko galam se sabre ko galana se pa chan yo hello mama Auntie Rose my madam oh me na what to say
Radiadu. I just want me. But compared to Obani NST. Mpacha mama. What the assembly abeda is any cool. Why or then I'm so beamano, Sawuna. Unti awali any guna semi wouldn't be ewa. Tiawa, dear unimufa. Ah, Papa, man, Mpacha. That man also one penny. Into one carbon or the boy a man here. And I call me for me. Or more fair beman a beman here and a one one. At the hour say, no more children, better. And more from said the Sabia, and one of one a bed hour, the one carbon a bush of farm and a non fire dish and million. Akurano, one fana, my dear children, so what up on the Kora, Ama, Kurana, could be my meaning. Jim Pacho, so. No man, your case, I'm answering. Pacho, I may have what my man. Tinacha say when you send Sabranti and so obey one penno. But what you're about to be in Pillow. So one year, Bonnie be and one so was sending her children. I was in some of no family sounds I was in her children to win while in the Now, what's number of them said to Sadia and the mission. One in one might be a measure woman. Now, one Cassana Diana, Papa Dia, winning in Temono. Mamma, so I found them in any. Now, when and Taudia, Gitahudia be pay, and Tokwabi SMBS Simon and Tamope. And Tokandia was not the one in the meeting could have Tokana dear. When I'm a kuma, I'm a form of a mark of mamma. Now, see the engine one more. So one line who would name Shadi, or more dear, into why I hand time suffer, so I suffer. And to the other can be an hour. It is a say, Musumaji Modisha and so Messuno. Man said that one was one penny being. The about the tradition and so on, I live. That's our own penny, the Abisuno. Ah, one penny, the Abisuno. I know about us, not the senior Juman, one last one, and that who is Hessian, a Juman said many in our Manensia, but many Juman in our bone. Now a baby Jemo Bar. Now I'm yet Juman, Mamma, my JJ Jumano. What may I dear? Mammy, I want them part or any film. No, could I want their mamma and part or one the Juman, I would die and do part of film. Medassia song. Your best start here, Fio. Yo, a dear Tina Uja with Jumano. Eh, what you just a Musia, my dear, and the Steve, Usia with Juma, Usiano, Amo Juma, one one pet was a Uja. Mampacho, I'm going to get trader. Nadia Tina Juma, Usiano, my Ujai. Mammy, where you no be whom no machine, I say. No, so I am who I do better machine, mamma, and no one wants to me and sa. Oh, Mudiana Sabiana, my Jimmy Akasa, so for mammy, where Jimmy do. Work, Yanko. Mechia etie for any ashefo nyina ewie na aseda PSN so every pure natural health e de kwama wona waso eye 3P garlic mixture emu edroi ensoto enye na ewodwa so nanso edro bia bedwa so na se eho eye de wo se chew se edro no eye dupa 3P garlic mixture eye dry de garlic kroje na edia ye yemfanka eja na emu ahoden no akofom eye garlic ene ewo kakra nka twade kakra ene nyankopon hahan a woboma ye no waboa doctor amane nimdie na wakeka bom dia ye sa edwo wonwaso yi sanyarewa ahodo pi ewe ye nipadua ni pressure no haye efichi kromu ya stroke diabetes na ene no ye gina diabetes wo aye esichire yade eno ho asem ene no ye babeka abrebia na ya ne de doctor number tuja ebia na wutie me wo hweme opesa wo cheche wo yade bi mo echere doctor mesraw fre doctor ewo 0248 928824 0248 928824 na wonso echere wo yade mu echere no ade bia nyankopon ebo wo nipaduam yade a emfaso ewo so pa sanso na aduane bia ekoye nipaduam no ewo dwuma ekodi ewo nipaduanim na ade bi wo nipaduanim a ye frɛ ne sɛ eye pancreas sɛ wodidi a ewo sɛ aduane no efa process bi mu ansa na akɔnenna mu na ba bia wo sɛ ebi fa bia hode no bia wo bia ede akɔma no enu nti yedi nuane bi tise fufuo bankumuto ne sa akolenum na eye energy giving food erani peduani ma ewo se etimi koda ne glucose a efre ne se sugar no na pancreas ene provide ade bi efre no insulin enti se woni peduani insulin yi bi ni ma na cha se entimi provide sa sugar ye glucose no emfa emma eno ne sa no sugar ne kwa ekogina mojanim
enya ne dibre ene ho nya ho na wo se etena eno nti ede wo house ronko eba nipaduanim enti se wo ye obi a wo ho no ma wo ta adwonso ententem pa kire wo se diabetes yade yi pe wo nipaduanim atena wo dwonso ententem sa ne so de a na ama ensukom enso de wo pa efri se nsu na wo nipaduanim ma wo se edi dwuma ye so ema wapomoden wo nsem ejina ne nan so no ni nyina afa dwonso nim aba besen akọ eno nti ensukom be de wo ententem eya na ekom enso tai de wo ententem pa ni nyina kire wo se esichire yade yi penipaduanim ewra sanso na wo ho no ma wo nan ne wo nsem etaye wo titiriti wo nan ne wo nsa etagene esichire yade bi bo wra nipaduanim a wani so kra etimi ye wisi uhu a wo hwade a unhu no yie afa wo ho na wo so ate unhu de ha wa wo nyare but also etimete prekope a asichire bia enim ni nyina kire wo se esichire yade pe wo nipaduanim atena se yade eba wo so wo ho nso na wo ho eye wo mre pa ahomre etai betena wo so eni kwan se wo makwan ma horo me etena wo so efri se yesa wujumedi a wo se wudi se nipa no wuntime ekra eni ekro keto abi nso to ho a ne ko eya pa na ababe ye kese esichire yade enti ye twa obi nan esiche yade enti bema bi mema yem abafom esiche yade kuro ye enti obi ani enhu ade ye mesrawo entena ho ema ne na ne wo so asem ansa mesrawo penepoma sibre se de be ya wonso wapomoden ho nsem ebetimi agina ne nan so enu nti bebia wo bi ya chichiri ne beneye mesrawo fre doctor na cheche wo yade mu ekire no wo fre ne so a emfere na wo kwan a obefa so ede aboawo doctor number no eye 0248 92 8824 0248928824 na enhyehyemo bia ni wonoma adedi se esichire yedi eno ene kofa esichire yade edebre eya na mpempi ni papi edwen se esichire na yedi no ene de esichire yade ebre esichire yedi nkofa esichire yade emre na so ye obi a wo sa diabetes ye esichire yade bidia na esichire na suni emfaso bia emma esichire ne suni emfaso bia emma enti wo ye obi a opensa mesro jansanom ensano entu adwendwen entu ohaw yede niam bi keka ni padua ne ho ekotwetwe niam afoforo ebre ni padua no eyesa ya pomoden wonsem entimi enyina ne naso wotai didi anajo nso ana wajai anajo didie no emma aduane ne ntimi fa processor ewo se efanim na etimi akọ amanuane no awodo ni padua ne hia no etimi enya ne nyina etimi kwotwetwe sa yade ebrel esichwe yade nso enyini etimi deba ye nyina yebedi adanse sese wo nyini ana wo mpom eyemre eyesa na etwetwe yade ahodo bi ede bre ni padua no eno nti enyini etimi esichwe yade eba sanso na bia wo maami bi ana wo papa bi ewo yade yi bia etime eba wo so na chese obi wa abusuanim o esichwe yade ekire wo se wonso betimi enya bi enu nti wo ho no ma na wa pene puma sibre enti eya atanom eya bitter leaves aye ka no wonyono no wonyono ye dro bi a edi dwuma ye so woni paduanim pa de bi Nyankopon bo wasase su bia eye onim se yade ewo ho enti na obo enubra ene hahan enso maye enti wonya wonyono no eye ahaban be se edua na wapanyanya onsa ema aka ho na de akakedo kakra atum na wayam glass ba kwa nopa enwumre ononom ne sana ebetimi aboa ama wapomoden wonsem etimi agina ne nan eso bebia wo bia fre doctor nene doctor entwetwe enkomo emfa wo yade ho enti wo ye oba wo tie me efichikro mu ha eyaw haw mesra P garlic mixture bi nenom na wonso efichikro mu yaw no entimi emfiri ho eye moja na abobontoa entimi mesene ene de sa wo haw ni nyina ebro pressure haw moja na entimi eni afrisane anko bebia sese eko enti ni nyina sanachi eba wakoma ne so the pressure back man so and na kofa sa o how ni nyina ebe won saka 3P garlic mixture obetimi enya wayaresa a face stroke enam se moja na ntimi enya frisane ankonkwam a ewo wadwene wa ye ka ne se cells ni ntino adwene no efa adwojo adwene ne fa enya adwojo pe na chese nipadua na kwa ne baabia enso eye week en na di stroke no ebe no unya 3P garlic mixture na wono ma wapomoden wonsem ebetimi agina ne nan so edroi enye na ewo pharmacy ni herbal shops biemu na wokoto ahye nso se garlica eda ho no eye kokko enye fufuo afenso edro no ewo toam ehwe epai eno nti so obi de to afoforo bi begina wani so se ye 3P ni bia wo se wo mpe de free P-Work natural health no ebi eno nti wo Accra o kan sha obekọ Kingswalk Kofi Sam enafe Angel Herbal ena akopebi ashama afonso enko Ecus Pharmacy Tema Community 5 Little George Sanso na Madina obekọ Health Alert Clinic any post office ene di enimushe
Kumase Kwalinak Herbal, Dani Herbal, and Afe Kriske Herbal, Ho Odewenim Echim, Ewo Albert Sam Herbal, Samson na water kradia, Obeko AA Mensa, Koferidia Gapson Pharmacy, Wa Mumuni Away Enterprise, any cathedral no any di any mushe. Tamale for any chem ewo wafrako jo herbal, na unso kwaji 3P garlic mesha ibi na wapomude unsem enyina ne nine so. Fred doctor, na church wo yadie mu eche no tre finity ekosi ne nine so emfere, uton wo yadie ena unya ano edo. Doctor number no, 0248 9288 24 0248 928824 na wa hyene so se edroi se wono ma 15 minutes wedro bia woda so bia se ye bibidro foforo se ya brofudro obetimi anom a enkofa ohaw bia emre wa pomoden e wo se ye hye na ya pomoden timi gina ne nan so fi se dwuma Yankopon ede hye ye nsa se ye bedinu ye mie ye emma yade entwa se dwumade ni nyina esoma hyehyɛ 3P garlic mixture na so wa pomoden entimi engina ne nan so mama mpacha o medema no ebesi ha Obapa Nasene Obabro ni kachiro baba akone si achia no why why ade akasa kama ya treni upa amishra why on sharonso yo 3P ya to awe pai mo bi infection akwa me da wa chinchina ebusua bi ehia bi na etumi abo na ebusua no bai Mr. Champon ya disima edui etentem because asofo ni asema a wo kan me de menyini na setisa de ene esofo de kasa bi so atetu nwa hia pa sof mami me da se pa oso ye frewo ye srewo de wiri abetena ha o ka no ye nkasa no kore eti ye frewo fawfon na ye ntie o Mr. Champon sof mami me da se pa na emprebebre no se obi kasa na wo hwe enipa no sene o si ye ene sene o si kasa asem ni bi wono ma wutimi eka ne pa se eye nokre asem o ye ya be wutun se gewe sister ya wote aseye ese ompene ho asem na ya damani bia am se kasofo no ko babo ne papa because a man bi hu edin eba ne sene ese ne sen se enemre enamafo se bi obi no mu emuade wose kura de so obedi wata anka ne tete wono obeye ode be kura na wanu enti awase dan kan pese what no say out no kwhwe kuma na de nyina basa we also for ya wukura bible e ba ne say odo na asenta na nya wo maami bia asem na yehu ye nka kowura efie bi mo wakokoye ebusuani wafa wo yire no wo yire abusuan yire so fa wo so de asa abusuan e kampo na asem bi na abakrampo a ye nya okinchina mase wo ba a ye wakonta na aye mi senti chiaka ye nya ne sa asante be dia efresi ni wo ye yes ade no na che se bema no oni do oni tema wa me fa ebusuani se ne die enti from day one odo bie ni wa ya na wo ma wo e by chance enu nti se nkodo won man kan kola mi ensen etesi de bede no ka obe consider enti so akofo obi kru nemo me mani due okura na hwentwire kusasi ni bema ayire amakezia o akofa no ye de ye kokra so ani school nyina wo sirem ha ne bibi ne betwe akone asamba beto no pa so esofo Yakopon asem kura wo na de fia ka Yakopon Ewurade agina ye nya ne ntie ntumi ka ne no kore me de me gidi pa efise ye nya no wo be ye ya woto no mu sof mami won enti ne America ne se what se pa what me da ne ko discount brewa what me agiska no na wo giska no ya oda ho no so wo twuma so wo me hwe fi se odoni ne ho no na what me di wo se atam pa wo gu so bone ba eyi achia na ebusha be no ememe ne ebusha no na wo yi achia ade be na wode sebio ebinum awade ebe ye binum sebio wo ba be di udem achia ko na wani abo enti so fa me pa cha se ne de bi aye no yenhwe ne anka ne fa ye ntu ye medasi Auntie Paulina my lady medasi dabia my lady ya kana fidie so se oba de wote ho afa wonsa ya adwuma enti enne ye nua be ya semu etiefo ma bi emfanya futusem se wo kwa awade na be maka kire se jai wadwuma ho a wakun cause it is awale it is kwan ya yetu yanimu asem eti ye tu kwan nya ya baagi wo fie fa wo hu no no manyina na fakọ na uduru baabi na wo ho kire ho a de esase wo yusu no ya de wo yusu eti mesre
oba bia wo kwa awade na wote awade ase na be ma si gya wadwuma tena fie na mehwe obi aye careful cause awade bone ene enua be wakoyi na awade bone ti se ohia so nam enwono wo ho betete sabe abaya no abo abrewa mo na mo no cause wani da be ma ne so ono osole no yi bi ma wo a ena ade koto aduane adi o ebi te se krankro ya de awade bone ni bi no eniema bia nkoso ma sabi wutira nya kureti mi fa wutiri ma obodam eni sei oba wo nsiesie wo hu yie cause awade ani mu niema no wunya etu sori anopa atade bia wo tam ya na de asi abonten be ma na nkasa kra betwa ne ho aserew ama nkrofo mo abonten ya da aserew ni se ntini sa wonya dwuma wani da be ma ne so ti mesre se oba bia wo kwa awade se wo kwa wo awade ase o sa fe na wo beko se waye wa bin so beko fa wonsa ya dwuma fa wonsa fa ya dwuma wo pia abonten ya na meka me se mma ya ho ya kono a mema peyie wo ho ya kono ma wankasa wo ho ya kono ma be ma na nkasa nso so sabe ebuo ni anidie enso wom cause nya bibia na wo bedan no wo hia bibi na wo kodo bibia wa wutimi to wa ade de wo hia bia wutimi ye etimesere wo kwa wade a menya wadwuma anya dai ento ho emamo ma odo no enidi yetirim na sabe nya odo nko an ye de kwa wade de nimdie ene kwa wade ye nua ba nimdie a wanya ene na dwuma wo ye dai wo jato ho na ye ma ebuo ni anidie nso emra wade anim edie ba ade na beba se sabe be ma wo ne nete na wo no utimi firi wachi kodi di wo ma ami atem aseme e kan se sofuma mi mu a miss sofuma me na wo kan asem bi se edie be ne beba se sofuma mi anka ba ye ka nya dan anka asole bade na wade se mo beto wani mamu asiesi afa dia ba ya sofuma mi momu na wade agu ho kora no asem wo ho na mo mesre se my lady wada ma ye nyantie sofu yi masem idie ye mfa nkonko ho na nyame ya dom ne sole nkonwa so amni se eye dan ya ye beti sofu yi manka na mo ma me na am dika me ati ase se ode na ba abusua se onwale libiem wei enya wade bi e be ye yie wo kokora wo bewu be ma de oso won pewo de won pewo wo se waka ko wie se ase oba di bad luck abeka no na obi a wutu gold de e de na ho kire wo se wuntimi na oba ntena ompe no eti sadia na ne ma America na ma mi rosu kan wada roma ye sole nkonwa so ayenhwe na ba bi akodura busua ho no obaji ni fira busua ho to won fa ne koma abusua sabi e bia na wono na empeba obi de obetimi afa aye ni yie my lady me de manu asi d4 my lady awade ne na gudada ewe na gudada bra ni nua be ma no na konta no ni me be 3.5 ni mu na ne guye akonta for wade ya na obu we cry kwachi hey I was so forbidden aba say no kula be ma bi ni say no kula dia na re ne ka so for person yi so for di be ma ba o ba so for mro shada mro na yire enko didi na ase atem enko kana himfi no so for okutumi ka kire wase se ni twase ntimi nka ana wo moaso akamami onka da fidi so ntira ma me mpese me de so for be shewon because I say na ye nim ye guase na ma lady ni kwasem se na wode na gu 3.5 no wo pe mafiri ho entam na no ye hwe kwan be fa so wa ye be ma esun akọ maami ho na maami efa we ko pa adwuma ye na ta show ma yes na etra show ma na stu ya de adwuma me ba chawo ese mi twa mo konkum mu no na me be yes and ye ho na nyame mpegam na ba bia duro ni de enya dia be man be back na udi aduro kwa so be man be kun as what June because one chakawa obesa so June hunsa e dey sakwa kwhwe ba afro eti wa kwan bia honam no yes ba bia honam wa kwan na honam no hwe hoye what I say ana ma me so ye fe ne gangan toa asew wo so baba bejisika wo ho wo se sema se be ma sabi si se nantwie abodamu a ni wura so ka wo mo odamu eti ka wo se be ma kra abodamu a o baba na wo no obaji 50 cities and then 40 cities o se me tie free eh associate ganga go so red card malady say no ne dia gan no oh enu na didi mu na be ma kwabrane sabi onu so fa de chete gu ko ho so for ojan domu prichie
Any per 50 and 40. No to go now. Jimmy for back was ya. Oh, there be Bema Quadi one no wing tiaso. There be. What's coming send you crown podo? This is my comment for Quano. Omonumans and Omunum margine. And Omonumans and Omunumans, but Omunum margine. And Poisson for your puppet and him. Ekasa. Quajina was your name. What bohudia? Sabi obaya na adratio. Oba muna ko wai. Na wo do ho nyina awuram ni yaka fam wachi na obu pa. Saba no na wo yire. So adenti na wudidi was atem because of a wakonta at 3.5. Don't just here. It woman me was saying in his frame. Well, obadi ompena. Ye yen say sawari o. Because ben me sini bo and no ben sini bo say ben wale ben ma oya. Wo de monka. So oba na pozina and na monka sa ben me twitwa na yene na. Obekun bako. Eti unya te peno pe bi di utiafa. Eti osofu yima. Mesro bebre. Bla. Nebesum oba na wodi na komana. Wonu oba na wumiensa. Na nwuchire wo mu no hoda ne hoto no. Baby anu. Wonu so hochina na wo makum yesa. Osofu akogaram se. Na what bi da? Atopam so enu. Yes, because it's more than you lazy. And I will prune. And yes. Makum yesa wo so se ahochira ba na wo wumiensa na hochema. Make us say so krabi kwa be baby. Eti ahoche beba. Eti se pese, pe onto, empe ono adia. Maami we ye no ni problem. Ba mesum no. Because ye ntasi ma, ememme bi nsisi ma. Ase ya kai me kwa se, ye nya obane yusu na wie. Ni aka che ye ho se, na japode na dada. Wana ma na ye dada. Wana ma japode na ye dada. Na ka wudi ni na wuye ni ya, akaba ko ni wuni. Mia kasa mi di ma dwe kura cheke asofi ko ntontoma mo obaida. Panti ko ntobi manda. Blaze ntobi manda. Empobo ntobi manda. Yesu se gina ho, uko se oba ho so oba no, e se empobo nto kwakope no. Eye mo mi nyansa semra ye trim kakra. Mo me ye nwini kakra, mo me ye nwini. Ewia se man ko ba bia o. Ewia se ya fa bo ye bo ye kwa ye bai, wasim ye sofo, wasim ye sojani, wasim ye posini, wasim ye minister, master. Wo bian fa dwase ko ba bia. Who was come out be who? Who ye ma be who? In court. Inte toda mum ye mre hwase. Ye no masem ye de. Wasofu yima. Yesraw ye fraw. Wo yire se sabre wo kogadam sem. Sofu a utu gala. Se ye no kura dia. En ye Ghana no ye wie sei. Sansa sofu nyina de ho agigadam sem no. Na na kufu adu se wo tu ase anim dia. En ye ukoka sofu mami e bai fo. Sofu mami nyu. Wasofu we gadam sem. Nani ahimfudi ya ne munya dai. Ahimfudi am de beswa. Eti ya nyini. Nenra so ebusiafo yeba okoye mobile man adwuma no. Se ni wura ne ba hanra. De kosi ya ne so mo mpam akoda no. Ekwasem. To me adwuma. Na ene so mo de betiti no so mba ne de ba niu. Om de so mo mpam no. No wo me adwuma. Ti ne kwan no. Se de papa no ene ne yire ne eka no. Eti bibusom se nti akra ne mra adwuma da ben. No se Friday o mo be ma me muyaye. Enti abijede Frako. Enti wabema ye muaye Friday na ye hunu kwampa ye de be fa so nti ahwefo ne atiefo madawro madwuma amode maaye no baby a ye de akodro nti anti daddy nso ne yire e do mase yankopon hira wo se o motu sa abatan yo anamonti mu amude ya munti asem na mudidi tro no de ya kan mutia bia na papa ne yire mo ati mon kan sa kwankwansa ma afiafo ena na obi de apepe ebe gina obi no okay ai wo fere se asem na me kai man tin yi eso no de apepe no de gina o de gina da eti de akosie no nti papa ne yire ne sap kola no wo mo mpam no wo mra dwuma ti sakura na kase wo nkode a bia ye de besie no bia na me di e wa na me di besie unkoye dwuma dia se baabi a ye de ukon ye nim de wo kene ho so besie because ye kan no
ade no ni awe ni mienu ene nkura ni bi nso nye wo fa na dwuma mu a kwan obefa so obelu akwadwere nyaro akwadwo kro no ankasa ebi mu so ye bad yankase ye ba na ye de esi ye no we de ehunu ba bi esika no ko ye na so maame ne papa ne se omla me ye adwuma no fanteten kaka nti wose ifia do ba mi emu aye tenu mu ne ye twen ebusu yanko computer so adwade mra. This clinic is sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st clinic. Sawano 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Echeyi natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jani se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what the papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pen. Give us P capsules. Over you as a mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. Are you from? The na follow machine ba bet chiamu as a niji. Musano. No.
Media nefi waka wo. Efe ni Givers Co capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Unum Givers Co capsules a. Obeye free. Lawyer. Givers Co capsules. And a Givers P capsules. Hey, and a Givers free. Open Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do, Cronquan, Givers Co capsules. A painful a batter, one more menu for an inquire when if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish Honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokua epe ajiwa kade enu hu dwaka sepa ne ko di brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me bra mo ye Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sanre obie timinum bi agisa apenfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom wa fi hwe sama ye odina oyi emema ne hu se ye ka no wasam wo ka sa papa kesi ya na oba ha na ne nase atata ya okasa na odi nsa katana no ame but we de say sa papa no ma tije mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma ena mama pomudire sa no wow why you nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules eni ama why you kama pa ebo mo boje di afusane wo nipadua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension eti cholesterol so obi otadwo so ntentem pa gas gina yam ema akura amane amuhunu mafichi kromu nyina etuatwa obu akura wadware wie no afa na ne ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules ana Spanish ginkgo eno de ye nnuanu nura watwe free ginkgo biloba eni soya oil mu emma wadwumu so da ho matin se ye say anti aging and ma good retentive memory na ye ton ne hene Antec Herbal Center for enya na pharmacies chemical and herbal shops eno an se mo frɛ 0266 11 41 11 apemfo abacho mo manufo no kwada wo ne mfedum yenu enka ho FDA agi edwedi enkrato yi atom ela wane kase sifre obese ne kase duma chede na nyi so nse yere hyiren ampa nti e pese kwa o so odi hie bi so ye de o hyiren reality show ye de aba wa bofa ne de no beti ni ayo de talent na ho say ye nyum to got me down to yes in my body oh baby girl And if I say, such as you dear pen moja de drum, that didn't show from. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother pick a form. I was Sompa Radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, opasa o sponsor program Ibia, and answer o partner program Ibia. Esel
Phone number 024 921 6952. Amade share ya beda mo asibiem ama mo akwaba na yegusu asofo yi ma ye frew kwadu a yiri bo nyina nya de ehye Kristo animonyam sofo a ko gadam sei sofo aka kire wasese ni twasiri ya nyintum ya nya sofo ya nyintum e de na besi ama sofo maame wo so wafrifie no akeka nsem sei tibia sofo maame wo boa. Hello. Papa sumudwe nkan wo. Nkan wo so. So fu imam pa cho na ho ye. Nanko pardon. Me da sipi. Me pa cho ye frame osofo ma me wo hinini. Me ye adwuma Sompa TV so ame. Me hwe mo pa. Me da wase. Me cho na me hwe bo de ko su na me hwe. Enti tian ye de ye kan sa wate me se de o yire keka no me nyini. Enti age senka ye nyawo. Da ben wada woro ma wo so beba. Ewadi adno ifi ada me ba ono. Ifi ada me ni ya tiki anya ne dwade. Ajada mati. Na me pa cho ka dia wo kan unti hu kakra nkyere nse because on se me ka kire ne se dia na no ona pa. Wa betre ana wakasa de woni dia wakan. Ba ma fa me ba ono mi nkyere. Na ba ono ma mi so me na kasa. Me dase ye papa me se me da so gina ba bia me gina me ye sofo ma me ni bi eti be yiri de o keka mi nyinni na me se wo beba no ye be hunu ba bia no kore ne wo why okay matina me dase son dase nyama tiawa NSC je ko chechire oba na edwa de be hwe anim ukun so beba ti oba e be hunu why wanim dwo no se wo so tina sensa na dase man pacho me da mwase peja no bi ehunu entoma na waje aso ahan mu no umi ehun waje di aso ahan wonye man pacho me da mwase sam ba ye kra mo je me force no mati mu ase mama me ya mi hira mu nyina yes ya da ase of mama ti jo ada wate me pacho radin kan case number 2 be to no so ti awate atomu amesewa enkari akro from Kumase Fraya wabaye accuse Kofiana ne mayensia to me back on 15 cities kwa dansia no ono so we contractor aware boni dia makukubi kwa order in court contractor la wallahi obapa bible ko rabi bi focus ya snap anybody ade na ape achompa bible maame kasa de me hwe manim hwa kasa mun na kasa na wo case no wo enra wo betena be ni bombo krat se ne sa na wo be ya me dismiss case no na case asole yakọ ko se valid bodi ya me maame sewa kra bible mi kra bible sasa mo ame be kan kretrodo mi nitro nyame boa me oda me pacho Boris B na kase penam papa we na nipadua nya kama e organic ye to party engagement ayefro ani ade bia ode ye bia de ye ayie pebiye 05 na enam ne kama pa BBC changement osinye wonu mbo ade bia ko oracle osasena kontomble ubesi e pauchao ye fa na afam enye kura mobodina ko judgment no tutu emporishe so enye white no what make you Kenjin numzio na numzio so ya akalan drink water mama kasa fa de na ye super eti wo no man numzio na moa mo akoma ne adwuma na obodwe wo so a ye wo brema ye kama old eni abushari nya nom new I ye wo tafu ni road ne kwase malibi ba route nkwanta 0241449191 21st clinic sciatica expert no ye ko to Europe ye ba ho no mo makadem nyina ye be massage wo mu mo metime gye wo na so no metime
ye foforo e woni mu twintwam na ebie e Spanish na aka ne capsules misare dia e de e bebo apa garlic mixture no e boa sese ni pedua malaria halitosis ne boawo ma so tu gari a ho keka wo so nya ponche kope bi ne num Spanish 111 oboy ba adoato adomanu ane yakuri mojabroso ero de obetu ase titiriti obeya mawo nine nsa atatai ti ya ahono yadwuma kakra ye obo seba nyasem ketwa diabetes preka ero de odi kwam abomumu ye de gusko she de ene wo na wo ye batanya na ye pemfo a numbi ne bebo se natural mama say wa dia na asie Mapa cho Kofiana ne wo home nkawe akrofro ana o hia me no so be wale me ti o kan ya me si yo mapene ti sata no ye adwuma nti awale ne mo no ayakayaka de ne o yawa o de ma fem no o wale me no a wo hu me no ye se o be fense o fa me se o ne me betena na me so me prince nti me prince no ena o ka se oba wale me na me so ma pene ti me ne wo ya wo ye no start no ma fe de fi wa show mo biem nti won show mo biem no me so me oba me ti ka se ko mo ne me ma ti me ya se me kwa ko si no ma hwe nkola no ti me ko si no ma no de me nya no so school fees de ne ye no ma no so no me si a de me nya no nam de be hwe nkola no nkola ne so ku atale o mo sauce o mbibia ya me a enti me fra papa no so on send this scam nkola no na je se me na me ne wo nkola no enti me so me ga se won hwe o ne dan na nanka ye na ese nka mko video dan ne de ba enti me ya mo fanto so ne hwe enti me fra na o ma nkola ne ska no eja na ne abodu no me fra na phone so ti na no de na eden ma me nya adwuma anko ana me se mesre no o ma me ska fa ma nkola no o this ska no by 150 wan kasa o magina ese eba cha nkola ne yes uni ma me dada eba cha me wo ma me no de ntia ma me ko me e ma me na wale no oya me sa na me jan no obi kuto me so obebo me papa e ba ho be ha me sa ma ni pa ne jam me so ne mentena ama papa ne ko enti mi ame ya se da bi papa na asete ode me tena ode me fa woni wo ho no woni me wo ho no mi ja ko fa be ma foforo woni me wo ho no ofa me no ana oya me sa na me wa bodu nini eda we no si ma mo no e pa cho da nini en wo si wasan de ade be wu wo siri ai wo si ma hwan de obebu da obese da no na me nkura na akoda abo ti eda we na ni nkwa ni pensi adamu me eda we na me nkura na na so baba ko bi ate na hwe na ese sama wi ti onu so da mu bi da bi on de si normal na nipa ne hu mobo na ofa na so onu onka ho na ti on de onka na wo mo ma kan dem ne omu na na good dan no nkura no mu nye 8 Pacho nkura no sister adan na sem no me pacho nkura no 8 no 2 ni ho 2 ni de oni ho 6 ni ho 2 ni de omu ni omu de omo papa agi wo mu na we ni de na de ai na obi so age no wa hwe no ewie a so e nurse ni no me pacho panyin ni de oni me nchen won e nurse na omo ma no nurse ni don't me empe bibi kaka pacho afa no wo ko school onwie afa na nipa na afa na wo ko school enti nipa no ma nam ko si odi hu mmobo se ma asam ya ne ya nti obe fa me ban ne natana na ofa akona se wa oni papa ne ti na wonye wuyi na wo ye se wo bejai na akofa be ma foforo eno oni ne ko wo menene wo mienu ansa na wo sa ba wachi mama chi biom enti menene wo mienu na papa ne sa ba krom obe ha me se ai media obasa wale me na no se media na sa kodi na chi na sa ni na chi enti obasa ne sa dia me hwan ne obubu edana to agu am so obubu dana nkura nsia one ma wo a hwe double da nsuo kura o ya me hwa dia wa nya me hwa dia abo asse ma blabo ya so ri nkura su ko atare sa ina me kwa na me oko adije ya po mo mi ensole wa ya wie Jini na ni se ma me de badamo no man me se na ere yanti mo fe papa se o ma mbia 50 and answer 20 bi fa nko fa pa bo bi to na me hwe me ma no yes sir drum na bi me kam se me fa dru anu ma wu me se me hwe ya wa nko na me de me ne nko na fa mu a ti na me de abadamo na me sra na che se sika wo pengi na 15 million da bi o me se o ma me 20
and 50 and 50 kwa me de be fampa bo ato ahwe kwa no catch Mr. Wahab say 3,000 only 50 million mamne fama no for the case sorry ne solve sa problem so oba ka say catch Mr. Wahab say me say 3,000 bi only 1,500 for mama why wo ha oni nyina ye hu asa wo pemwa because on sem no e pro me oba ma wo do 50 million my lady to egbe fa so a when mama tell so gina attack me lady kasa yiti ba won so kwa esa na joni ma 15 million betima boa wo ye so adwene ade no mama wa bo wi cheku abetra yes my lady wo de kwam de me na kwam de me no obi we me ma wo ba wi wo ye nyina chese wo pe bi no ne kwasem wo ya bere papa no moa wo bia dan kura ba ko pa ni nkolansia wo so bebubu agu we ni pe de ko wo mu nyina ase me ma 15 million for case so le ko wo si try Dr. Mensa betrase ma fa chame Dr. Black the case is dismissed ma fa chame on day in court ahanya din Dr. Mensa so besre ejetawia yanko eni 24 okay yanko 24 order yo na chief wasi edun maybe ana de bin so I sere sa enetie yanchia atie for infamra Dr. Mensa Dr. Wonder Semenshia yaso ekese so ayewo kutwi Guinness Depot ehwa na yaso ekese no afin so obi anso wo enkran potamo ho nyina so ebeko Madina Zongo Junction ehwo na yaso ye etosumi no ewo first na yaso ye no edoso nkrabata be enkron ene de Dr. Mensa simin kanche etifo ni ahwefo nyina se obeso onya adaje na oma yaresa no ano ye din na itimi bua o netimi bua me e wo abrabom ene wasetrem ene ompomuden enti ya ye nkrabata ni nyina mienu se de medin kan no eye kotwi ene Madina Zongo Junction eho ena ne mienu ena yewo dane da no ye kan ahamadro adro de ye kan nyina ne se unti enema biase e wo ahamadro ana ahan ani dunsini ani nubena asia enema eya ye du sabre ya no akonwano atum se Dr. Mensa ya bredu su se ya no akonwano atum efi se wonim de eya konwano tum da bia ye kan se ya tu edin se sasa edru eye sasa dro se de ya tu din no eye niema ehinta nipa eye niema edi nipa achi ama wan brabo ene niema nyame bo mo so mo mrama no entimi nsipi ye ema wo mo sa oye oba sa oye bema se sasa boni ka se edi wachi a wanra wa braba obebo no wiase nyina no enukreni sasa ne ye wo mu ahodo mienu ye wo sasa ene ye wo sasa brantam ho sasa brantam no ene ye yire wo pa ano odin na miamoa me ka kiro ye disika nyina bi bema ho nanso gunu ho a entimi fa mobra enko ba bia sasa brantam no sa ne tie ogunu ho a ewiase mema nyina de bibi kuta wo mu nsam ebeba wo nchen be ware wo nanso wanhwe yi asasa brantam na atentam no wanhwe yi a aware no ebegu sasa brantam atentam ne chinchim wa wanhwe yi a ewiase abrabo ankasa adwuma bia ni wa wo ya enukreni ebetimi akoyi amaw se de medin kanka no mesrew aya hwehwe wachiwade bomodin so nefa wachiwade kan wachiwade na ekwamu entimi miemaw hwehwe wachiwade nefa wachiwade no ade ne kan wachiwade na kwamu entimi miemaw enoma toda bia ya na ayeyira ma yen na nomum ayedin nyina ne se yentimi mpe yachiwade kwan ehunu yempe yachiwade kwan ehunu na yade anke yepe yachiwade kwan ehunu a ebetimi aboa yen ama yachiwade kwan no ano atimi abie ama yen
me so wachiwade kwan anu sia wanhwe ya se de madi nkan ka no entimi muaw e ma braba o bono enkoyie maw ani ti na Dr. Mensa ya so ye se ye de sesaduro aba abonten se si wachiwade kwan no anu kwan na sia bra na yemfa sesaduro maw na beji dware na ma wachiwade kwan na anu asie no ekwan entimi mie maw eye simple tiawa wachiwade kwan no anu asi no ene sen obi o obeye adwuma nyina bi nanso ontimi nye scanto no obi o wa kwantum ni nkrata asema no be de pa okwa kwantum ache adwuma sam ayeden ama no obi o wa ware mfie pin awo na emfiri bema awo no mfiri ba no nanso adentia na awo no ma obi o ewiase se de medi nkanka no opa fatumi nyina bi hye ne nsa ontimi hwe tumi na wo de ama no so emfanya adwuma yeso ode ye tumi na odi ahye ne nsa no ebeye kokoa sasa entimi fanya adwuma mesro ena Dr. Mensa ye ka kiro se ye de sesadura babonten bra ya so ye ne emfa sesadura bi maw na fa dware na ekwa mu ntimi mie maw abraba ano aye din ama no onyame amoni pase o meye hiani o da bi da enye sa na de nanso eduru me bi a aya na ewoni efre mesro ewiase bibia ewo na kade ewo na chiwade bomode so beba Dr. Mensa ya so ye na yama o sasa aduro eya hama eye natural sa na nyame aye ade no meka ade bi acho eduru me bi a dua anasa hamba ye frɛ ne tami awu oye ahama no ho den papa dua ba ye frɛ ne tami awu sa hamba no oye obi a no ho den eno ena Dr. Mensa kunkumbedi machi yenya enema bebre ene akeka bom ene ade niema afra se obagia na odi adware na wotwe ya wo kradin wo dware a wo ne bema nya nhyiamudie wo ye oba nso a wo ye bema nso a na oba nya nhyiamudie onwe na mono mesaw wo ye oba no abu nsa nso a mensom mesaw a se de medi nkan kan se bibia wo na chi wade e wo na kade no Dr. Mensa say sasa aduro ya yakofa aba abontin bomodi se obeba ya so na baba bagibi adware ama ahoto so ebema ekwamu abiama yanhwe won so wakasa wanum eyi nka ewiase sa yare we mesi wanhwa nipa bi emfa ne se yare but yanyintum se yare a edi nipa nya na edi nipa wu ankasa nanka yare a sabi oba no okunu netie na wa separate oba no ana bema no wayi ni kapasi nchen wayi ne chance odidim ato nchen wayi na kira odidi so ato nchen adentia enam yare ni nti madin kan cho se mese yare a ye friend halitosis yare a ye friend anum kan yare edi ni panya e wa abrabom emfa ho ene obatomrosi a wo ye emfa no o dressing pa bi a wa dress ye emfa no ye bema o tie bi a wa bo oguro na sa yare ne etintam ne be barowa oguro wa enukure ni wa so be ye hye papa yare ni efiu yam na eba enti emfa ni aduro bi a wo de betwi use mesawa atie ni ye aduro bi a wo de betwi use bia no emfa ho efi se yare ni fiu yam enti o kasa ni nyina no ana wo bie wa no a ade no efiu yam ena epie eno ne efre ne kamflo no mesawa se yare no akɔwso abu anase atentam ayeyero na egu wani mu ase ewo dom anani pamu a Dr. Mensa so eni emfa aduro ma na otwemienu onnom sa anum ka aduro ya meka kyo efrida kokosi ne nansa so onte sa anum ka ne bio ni nyina ya hamma enye bibia ya hamma ya eni nunsini eni nubena eni afefare eni ade sa aduri wona wonde hye wonkunu womba wonde hye bi anum no bone mesew mentro ema wo de hye ne nsayo efi samadi nkanka so se wiase se wanya daje ansa ho yare a wobenya daje awu simple sa wo de hye bi num no bone amese ene de ayehu enkwada adi mfie dunum enkwada adi mfie dunsia ene wonna wonnum no bone mentro ma de hye ne nsayo wan hwe ya otwesikan ya ode beba wo so ansa na obedu mi so no wadi nkan kun awie Dr. Mensa se menkan cho se one on this year no bone ya de adura ya tun din se all season me so wo fran ya ya busa se enu bone be na onom kanokure wom obi a wo fran na o so onum wei me se wa
because eno no ye ahodo mienu ye wo ba ko ye friend all season sa all season ni de ye nya de ka wa enuboni bia wo de hye no num bia no enya de obekọ ho bio nanso eduru mre bia na ko ye sinwantan nipa no se de be obeka no kra kye wo nti na ye bibia ho Dr. Mensa asuye efa awo stroke diabetes wona wode rubber ato won bemam obi o ye bema pa ubonso obedress se bema okwa ubonso ye bema nanso ne bema yo no ensipi ensita but Dr. Mensa asuye na ye ma waduro eno ma makeka ni nyina no Dr. Mensa asuye ye delivery free baby a wo bia bebro omomo wa kwantum abrochima baby a wo bia Ghana ha ye de bebro Mr. Dr. Mensa asuye ye wo kotwi Guinness Depo yamfie number no entudwa na afi yempege mu na maame no entu adwumade no so Dr. Mensa number no 0244 921269 0244 921269 yes our 027 1173 551 sounds so your number no etwa to 0532 928095 number sinyina eye Dr. Mensa your number ofra ye befa ne anu adi nkomo de nyame penaje no e kire no pa anene obetwe e wo Dr. Mensa ya hwe God bless no one cares. Yes, who God bless me no one cares. Me ya down Ras Jatsawia yes waba say why ebusia Bible say yenso aye ho ne so abia cabros fitina no a ba ye nyina no asa wo de agenda bi nam na ye de no no ha yen ye de ye bua nipa nye de bia na ye bekwa abonte na mo first camlo wo so pe 50 million akotom paboa chichirimi oja mi o pinie ye de be ma mami se champo mu turifu wo ba wo tia wade ase na wo se awade ne nye no wasa sole akọ asas wakwa umieru osi wakwa ade yo na ase papa na san be freme na masan ba na me ba ye na won hweme na nsem bebre sister Mr. Champo so my dancing so for me se se de ensem yin tete se edodo ma no se adwene bi na wo mu anwino se senyo awade a wo koy awade na nye wotan wa wo baako ensia wa ukra mienu dada and watch oba kama sen wa betati issues we are posting the bank and chow obi ajo chedo dia ship friends adie mu na wa sell life wo san baby a wo da ahase a wo da kura mpoi a se be sa light ho ya ho chirenti enso so hwe eja nane why bio yes if from grand cementing home team future oh my god eja nane why bi papa what jo bi ajo say enye ya jo bi ade ani yo na mo wo anuafo ni bio ya so ma he we have dem say champo eni pa na nkoye na wo da ho wo di wom tete wo watu a ekoya idi se ko esa ho electric Oda na sa niema wosi crofogin sanwa esi a wo pusa eni mesi emi susu a ne ko pacho obe adwuma kra weekend oba kosi weekend no kwa kosi wa na wo ton niema so kan wate ensu na re wo a ubewu ajankoda na yaso ni ni obahwe antipolina ti mo ntete tawo na menye de twatwe no medase edrum le bi ama bi no ma ya monwene mo ho ya monwene mo ho enipe enwoche Janu ba se wa okra se de wusi bobo amane ya se oniema bi wo fom kakra eti duru mre bi a hwe wo ho ne ba bi a wo be fa ne be makora asabi wo ba kofa no cause ye o mema ne bi no wo ho asabi wo mu se oniema bi wo fom akwase ya buo nko a wo nwoche on se na wo so ti hwei wo ho ne eya wudenti wa kwa amakomako nsia na ga wo se ne ba ko pekurati menyo oh my lady na se wa di ka ko ba ko kwamde wo enti ada na mo ho ban se wo be ko so adidi e se wo bo ho ban ubetimi abo ho ban because uni sa no dwuma sabi school kura bi kura wa anko bi wuni bibia enti won yire ho kan se wo ma awo ndidi utirima wa bra bo be hwefom se team enti anytime bia wo bebre cause nkwale ensia aduane esa ba akodi enum na bedi o na wo kura kwamde wo so ahunti anytime bia na esa na e ma wo ba ro ho kyerew enti mesre ma binum ya monwene mo ho na se wan so me yaka bi mfa nkyere o ma me wai enye da bia na ba betena ba bia wo besu wo yesa enimonya mama wo ho be kyerew
cause baby a wo dai sabi obi so ba betoto mera na sa be fa wo wutira nya dan we mu obi be sa be fa wa mo anyim de eto so nkono enti na srew na wanya 1500 my lady wada roma e wo musi ya de ache no ye ma se wa aboso me miensa o mebu akonta mvanjere ye difo my lady ne kwasem mesere mpanifo ye jana akasakra my lady wada roma on se ye onkrofo bi won mo a o mu wura domu anaso mu wura baabi o mu ntimi nkasa eni akasama ne piano bi na ye maami piano kasama ne my lady on se ye nhwemu o se wo soma projectfo yi ma ye nhwemu am ye hu se baabi a maami we da ne mensia na kura ne every be 4 days ibeni pa no 5 series no mo cheba pa no 5 series no ma start cheba ni ensuo ni etichiri no mo chede no mo chepa ne se e bia ye to pa no 5 series ya ye nchem bia 3 days I would tell you bra first ye no first maladi misom nyam tama me na be man na ye fe ne kofi anane no wo ye fon papa ne die no kure ni kofi mensa wa wale fofra wo ye fon wo ye ni paboni ni maladi wo pema no okuta dwembone enya baba we fuso anya weni ni fuso de yin so contractor pa kofi mensa wa wo ye contractor kofi mesin wo ye contractor o kofi mesin wo mama kuba kunsia edada moto wem ye mpresa mu kukobuo mu dem concept party boy kukobuo mu dem e ma kwafo man na this came na ubuo mu tugum wo ye nyansani mamu de no woje bone bey ekwensia wo bre ni mojani wo ya kwadio ni kanisa no enye aboto bibre kanisa mu ni sanyina asai wo ya brefo ni bom kofi mesi ne ye ni pobonefo maladi wo ni pobonefo wo ni timodefo wo ye wudini wo ye pasami kumnya wo ye gaba karip wo ye geb odrop wo ye odrop ajay na maladi sankrofo we wo me yeti ponko so mema ebinu ne gu wiase a wo me de maba obi faso fa wo hawmu efo hawmu wadada no wo yere so be wale no ana no kura no de maladi wo ko ye no anka we no ekonya be ma ofro no ka wonye dai jano mama bi no wasaso di be man eni maladi adada kofi we ni papa ni kofi mesin adere odi kwasasam sa wanya baabi a obekwa wanya baabi bi suban no no wanya wiye wo konso ha adentia maladi kofi mesin adai kofi mesin adai afeni enya kofi mesin mo ne kasa maladi wada roma hello eja kofi mesin mai me pa cha wo yire na de na sema beda ye wo ba se wa wo so na wo nkwada nsia taku ma sempo ama papa dai wa ne ka ta no wo yire na de abeto ya nim se wa so da na wo yire na ne wo nkwada nsia no ni si sa da ya wo yire a wo na wo nkwada nsia ni si sa da ya mo so ha de bi eja mesi ade me ka sefri Sompa TV so so ame adwembo ne wontim yiri fiso adwembo ne wontim adwembo ne wontim ene akohwesem ahantan nkwalansia na esa mu pen picture amaladi yare to so ne uni person maladi uni se no wakasa wo wonkura abrampa ani ya bije na mom 20 series kano ko bodai mame kwasia to bema enye kola Yakupon shiraw maladi yakupon shiraw 50 million na fa ko fampa bo ano 50 million na meladi yiye wani krampa woni mame ni baabi ya no we 50 million coffee machine concert boy coffee machine aduboni ni D4 maladi 3 months bosu be mu ni we ochina August September October ma up to October baba be bua konta why nya fe no wanya we ukoto preku nam dabi akọ ofufu akọchi bayire ko ye adwuma die na woka ye nya akwai baba cho me damase se me bae mo sheme ni munya ya me shram amen onya ba ko ba prophet
prophetess nyame che ba so wabi o prophetess abofo dinachi na se kofi mesin tata wa fa no koma nyame che na wonye bibi ntia no titru ni so pese wo hia ne counseling eno de wa sate denden 0535899699 Daud doctor yi wabi wonim di jimi adwaman na krono ompe na yade bia ne pacho Dr. Daud Herbal Hospital obebu apa ya wade so krapa ho ne ye wo Daud 360 ne pacho pebi na nom na mo ni padua no ne fa ontiment twitwu opono podo so 0241244012 give us P capsule give us ye me security be manunu bi ne wanyu so ankotem nunu bi na unya to kese na wotinya goro ho ache ko pebi na nom de bebu give us for anu de to ase o malaria join this na ubeti GC anu de kikabom na nom na nsane ntimfro be ma no aye fio 3222470 akoso adua ya ye mami power special osi eduro no ebe ko ka hoin so america de ko ho na mami we de fe ne power special Herbal Hospital yani legusum chi enya sam ketwa me see 02445444 ya de bia golden dio feminine abama me abamo di for pokobra me see we ye de washimu oba we yawo hurum ne bunzukum ne tutu spray ne gugum kama fe ne munye hwam kwa 0544-198 Golden Dior family portion 0554-931-931 Sima Ensia Yede Fakoso I'm checking my we are 10 minutes hello Pachodi baby akase my lady Mediano Ivan Kadasi go Yentio and at the night, Ricky Wednesday, my lady, a friend of rap, Obiba Iba. Yes, my lady, Namisha, the kind. I'm kind of say, Ricky Wednesdays, no, what yeah, and a boy, you know, or say, you know, any Ricky Muntia, but it's here Sompa, Ricky Wednesdays, you know, with my lady, and then Yancy, I feel Ricky, say, Ricky, I have gospel. Namisha, my lady, so you see. I'm a kind of Miasam Crazy. Ela fa ko pimesi wa wena like yi nessa na yi ye nyefe won so ni like yi pa wo ba so mesi wona pa punta a sha da bi bi ko be de won so yi we have to be ma mi ameka also wo ba na won hwe na wa da wani mu hwe o that's na bi tia hello go from Vitemu for Chiamu hello Pastor Sama de Pankasa Sidofo ade pa entio aye do wire so pa na mi tia na bi na pa we medasi but you make a kala or bad one a bay says now a support. The demon shall the sister and send a bay are then a dint in the book as the other. It's inculency and that's one school said the hour says the agency. Answer like I know after my mobile. And I don't interest them also. Your bar and school and I said never find a drink just like that. Nanny now inculency and nothing mean I'm making another one and a young Galano. Also, mammy, my home because akula no e sisi on se ni Sompa Nkomo obi ni o papa na de bisika ifu wo ba so no anga no so na wo wa de se gu ma me ne kwasi ai da wani mu oke hello me ni aba ma he ye rampa che udi yentio me ko cho me din di ko je yehu a me ka se fi to for praso wa central region ma we de ma membo ma ba so woni wa de jafo inara me ma mo eni ejuma pa mo ye so ma Ghana eni asante na she edikan mestre me wa pass for ma aba eni minuanum ma eni me mama se omuma ema no bo onye de da pe di omu de dia omu amemema ememema for mo for study ade bia enye na kakra na kakra oteni coordination ne se on hwe ni yeta na sante mi a we di study eyen kwasia sama ye jimi sam se woni wa baba wo na atia tumu hello 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 yeni bakura hello pacho udi yeni mano le pacho hello ya tonka okasa le pacho good afternoon le pacho medini
friends me ka se pishiani insert mo program ni ajo pa nemo akwana efe no confirmation no oni na yi ena mini aba no so so ye mistake akra odi ka woni na wo ba ko mi na wo fe se nyema nko yi na so atwa ho so e wo nkwala nsia nkwala nsia wat na ho sa ma nkwala nsia odi ka wo ba ko mi ni wo si ban na wat ho the confirmation dia mo fo no na min kun ngene Hello. Udiyentie. Good afternoon. Sompa Nkomo. Ebola. Grandma ya or sister ya wudidi. Omo kan di any Father's Day no. Because said the omo be ya won kwala we ni ti so be say no ba foforo ne na do. Ememe bitiri mo di o. Enkwala se kura na ya na omo ye yi. Aso be kwa no akopem. Oba na obe facho. Ya tia. Ye ho be tin no be say yes. Se wo no afa wo na wan show ma. Akachia wo ho chen no no. Inti won tim so ran kwala na. Akachia da na ni ho kwakofa no. So ni man kwa baba be ran kwala no. Yada say you your friend was abusia matade fe shemin. Every ounce boutique or Camara Sanka Plaza friend 0545 853 608. Yankwa du samla. Yeah. We been on the fee, dear mamma, no one say any idea. And it's our 10 castle, a boy, a papa to say to someone the ra. Now, what chamber for the end, what's in the year? One more television, a doing a dash of them. No, I decide about Miss Cha. Any decide about us, any a boy, and say, Madame seeing ye. Sister Yadian Coco drove back over just swap. Edge in Chenepa. I decide about Miss Cha, near the say about us. I decide about Miss Cha, the say about us. I used to say in the Coco drew. Titu, and the same. Coco never fool. Coco no Joanna Moja woman. Coco na go, Coco Coco na go and yasankatin. Coco ninti, Emma Crown Mimu. Coco na go a cheap, Coco to just see a shakabakra, and Sabi away me as some waba. I decide about Miss Cha, near the same about Kansas. So me one not dear what do so no more. We need to see a deal, when you Coco, motor quanta, more pine. Yamia da Roma, a drone a woo just a baby. When men have a shop. Drugstore, license chemicals will be a Ubu was a producer, Ubenya Beato. Nebo so at film, and it is somewhere where to say about Misha, and yet to say about Casasumu, Amado Donwa, Panama same. And no Kuani Coco, and it is Yadia dry, a wood just swap, one more encounter. One more encounter, but it works. Make us say Coco dribble on the kind, but me, dear, ya media drum me a meya. Make a once a medium. Se wonnom a enkan na emomo no ebemma waje wanai boko ya wonye wo ha bia won enti wodi anumaduro no fako wadwuma enti na ma abagafo no ane abrochefo no padusa ne pa sanse abroche na wo na wo ye adwuma no minute aduase bia na ye ademuma no adwuma na wo ye no yesese no house donhwe ane ye de tua na bia wo ka say the whole day 24 hours wonyai no fantra fie nyi nsurumu a sika ya wa hwehwe sika ketwa enti edu say about me shane capsules no wo de ade cha na pa ko ba bi so wo ba nyuma ba ko bi na be ko kwa na de ada ne mom de akoye wadwuma boko wo bi se siatika asometo asenti e tweme wo bi se na kokko muntin e tweme wo bi se na ne tifara yim dudu wo bi se akom kokromoti wo bi se ko kwenti ma mi drink ka babu mani so nyina yem wisi me kwa mi minimu mi wudi amenye ma ko ne de menye so se me ba chawo che no kura se awon mun yeso ni nyina hwe e di se waso ba ko na hwe a e di se so nya so hwe so du sa hwe won kwa na wo bo ade de ma se brabedi e wo atiasefo asasi so no wo betimi de du sa heba misha eni edu sa heba capsules ayebo duro wo benum na wo ase se wo no man enyem na meka madansie ni na yese madansie ni no
wo bedia dance nko mu me na wo ka say wo bora herbal shop license chemical shop bi no akopebi wo enkran ya wo kan shi drug lane na wo benya biaton Tinatat herbal shops across Ghana bi wom Halos herbal Didi herbal Kobedia Nanabuache Nsa baby atwa do bia rejoice omo nyina wo o kan shi drug lane Ekus pharmacy Shama ebi wo wo Garden pharmacy Koforudua o was ebibiduo fie obenya biato wa takwa obekuma Ankrawan so Ankrawan no edu say ba center ye clinic no ye wala pass ye be Las Palmas udu Las Palmas said all the way to Yamiche Junction na Junction office wa na wo ko Yamiche Junction no e won edu say ba center in clinic ye wo wurem kakra bia ye ne price du ne Pentecost so na bon obenwu ye wo obekuma se a edu say ba clinic no ye wo kumase Suame magazine makru Offensu road Suame magazine makru Offensu road ubetimi aba nyame ehu ye mobo wa me mfidi awodo a ye de say yade na abre bia me tell radio ne television so a man ye reasons why I make an say bo mfidi de say yade o mfidi en say yade mfidi en say yade o mira mfidi en say yade enti obi wo oba ne de mfidi ne hye ne wie hu ne yade o no atese kwa so no wo kọ abehwe no wie wo kọ afidi en say yade afidi na dwuma ya ne say e kire bebe yare no won enti ko hospital doctor ka se ko mojade mo no ko mojade mo wie a unwie yo what the results na if you moja no ko che doctor no ama doctor na hunu yade e ha wo no gina so de ama wodru enti so afidi ne yo wie a bia ka ne say babe mo oduro ma ho atowo wo ba ye clinic nyina e bi wo ho ye wo nu ahoduro wo na so odwonso ache wo na so odwonso bi akamu wo na so odwonso bi ejutwe sisie wo odwonso adadwo be 20 10 15 they bro sam ye were registered medicine approved by FDA wo ba ye clinic wo benya tieni ye wo ba ye clinic ya na wo benya ye friend prostamite e wo ho Uba benye biaton ye will no be 16 all registered by FDA nyamiadom ye di eye juma e wo the Herbal Center and Clinic pebi tona emwo me pa chewo wo de wo kokoko no ama wo gya wona e mogya wo mu a sia sesa wona do say ba mesha e do say ba capsules obekuma se a PFF pharmacy Chafuni Road Junction opposite wa e bi wo ko have me pharmacy bi wo Osons chemist e bi wo Edi year pharmacy wotuntoni bi woko Costa pharmacy have me pharmacy yellow and orange pharmacy afi herbal shops awodo Kolena Heba Missy Heba Apindan Heba Freddie Menseba Kenji Heba baby eto do biara wodi wunya bora was me do say ba mesha ene do say Heba capsules and one say ye bia ma wo so we TV na wo hwe me your numbers on the screen ni no obeti na frɛ ne no wabɔ nkomo yade bia hawo bia na pese wade mfa yeso mo ho no say ufra ye na sanwade wo wa ye beka akiro say ye ni na duru a ye beka akiro ye mfa kalebule ni azan enye nipa meso enipa pom din nipa wonkwa enwasem na ye ka nwasem no enti hyene nso efama me woto adusa heba mesha bo modi asen wo beto adusa heba capsules ne bi dia ka ho kap kuma bi kataso obi wa bekokwa na pharmacist obi ko ne dia kap nkataso ne ye odi no ne dia ma obi wo de okwo ne ye yi enka hwe wo fa duro no a kokwa atere no tablespoon no utwa 6 no yi capsule no 2 na wo dia ka ho na wano mono ne sa anopane enyum anopane enyum wo nse ewade nam na ho ode so ne hu mabro so afadu sanno no so na wo de yaresa na wo de abro ama wato eye kama oba no be ma no wo hwe capsules na ya twen waste male vitality ne chen say wo be ma mre ye wo ho anu no bi 20 ne dun sinko ne ade ade gu no ebo papa e no obi tos e medicine ne de me yo ba wo capsules si me de na ma no bi be ba che wo be ma wo sisi ya de na won tutia for chronic waist pain, chronic hemorrhoids. You got a hemorrhoid and I said pulse and I cocoa. And then as when treating here, it's leading to weakness in bed. And one of the say, a wow, Emma one can say, so when the soon so be beer, I come at the amount. Your telephone numbers in it. Over so near Boncomo. Over so near a casa. Will be so cocoa do Ghana, as said the sign about 4 umra. Your telephone numbers in it. Wait when you didn't come. Ne radia fa yenso no da yare sabro ye de yasam ne say
But they are saban ye rade. But for Gidie, any of the papa urban so they are saban. Yen said, drawing a media chayan, a papa. So no they are sabron. Oba yan why you were tight for the draw. You were the summer like just ointment and the sana chance like be bia and fire real one. Oba won't draw the better for so now what wow. Pay to say about Mesha, and you say about us in Bito, our drugstore, and our pharmacy beer a bear. See a telephone number and I call 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115. My name is